Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Isi berada usiam juara PTM cuma buat assembly ru semester juara PTM ada yang ne dia bata yang Marwei usiam juara belum isi kan laba kelangnya dia boleh itu makin dipandang usiam tekna kata dia kemudian yang mana rubiang kan usiam utilmin tong ada yang mana somna ti ki wila si ka sarkar bamler minister tu hapsim kontrak yugiam sudah finance aduh pesannya support yang terbaru haji Shah dibanyak bagaimana terbaru nongkong kan makata kajing pesannya terbaru mah ka kadika prerogatif du charman mo kadika prerogatif du charman kata kamde ka ba haji Shah dibanyak kemat meneh kan Targa ka dik prerogatif du charman ni tingi ka ya ka Ïeng apanya du charman mo U executive member badai pet ya katanat platingka jangka executive committee Khadc Hills Autonomous District Council uba Seiborlang warba ulahap Jubab Marwei Haba Shah bu Jingkylli haki MDC ka Liang Pyrshah hakasngi sedang ka dorbar mang tingka kebalalong mentagasngi ka arbusau terik ujeliu araja apusan Marshu sedang ke kenta keli Jingkylli ki MDC ka Liang Pyrshah ki labu Jingkylli benrap Uway hadin uway ya kabalawan ra daka Kongres Mary Kharpuri kabalawan ra lang ya ka jo ka Jingkylli uba Srali Rashir bankeli halor ka yoklum khajana ka council lingba ka professional tax kania ka Jingkylli kalane hadu 100% minute ai ha kaba uba Seiborlang ula Jubab habalabu Jingkylli ki MDC ka Liang Pyrshah tang kawai ka Jingkylli ka badai ka profession tax CEM ka KHADC uba Seiborlang renja haba ulayo I baki MDC ka Liang Pyrshah ula Ïeng banirap ban Jubab yo uba Seiborlang pokongsan bat kaba don kam hadu kata-kata di syongkunor hakabidai bat kaneka Jingkylli ka bana Liang imam barbadon borom chuka Ïeng chungi lawan ra ka jingyolom ka chongi hakabidai bat ka professional tax chung sunam arajar arusau arajar arusan kalong khadwei kror khandai phu phalak sab phu prajar arspa pratangka Shonkunor badan buram I kuble IM in charge ba lai kani ka Jubab angni ya ka collection ka bala depan collect mo so ka PT tax so usne marhajar arpusan ka kalakot saka khadwei kror khandai pho pra lak sau pho pra hajar ar pa pra aga jing so ka chonga hi te ngas ngo ba kani ka collection te kadang duna sa palat kampat biang ito ringin ya phai no bat saka mo ka supplementary question ka chonga da kababuram ya me charge tengah ko abangan tip hang ni ba kiye kita ki assesses ki balong liable to pay professional tax katkum bakan thup hi hapo kaneka ai baro kiba dei hapo ka ini area chung jurisdiction chung kaneka council chungi kita hi kidai kiba kin hapan sio ya kani professional tax Shah kani ka council ka chungi Shonkunor badan buram ngako abangan tip khamshai tipi indiat ndai banong baro ki baha pa ko ka jurisdiction jong ka district council ki ba long liable ban pay PT tax tengah ko aban tip banong specific mano kita ki ba long liable te ban se ya kani ka PT tax ndai ba pinong baro kai kada baro khat tengah tharai nganong shu kumno tharai na daga baburam tharai na do tinong tharai kantaro mathai tiap se oke te ngako kan long specific dia dia ka Jubab ka jonghi sobhai yang badan buram sobha please kumbala kedeu hilang ba chukane ka ain ka bala pentrai kam po kane ka council ka chungi ka kanika PT tax ka bangiong ka ba kidei ban sieu na ka banta banlum banlang na ka banta kanika council ka chungi ki kenthop ya ki government employees ki companies firms ki pangidon hapo ka jurisdiction cho kanika KHDC ka chungi
bat parok kituhi ki ba praktis ya ke profession. Syukur badan buram. Orang ngasul tu ki government employees mo. Di long jing Shah kam Shah te pi. Kendiat long hap Shah te. Jadi kita ke asasi semula apa pencong pang ki government employees mo. Jaga badan buram ia in charge. Ki long hikai ru ki haban seo. Ki kiwe dia. Ki contractors ru ki bahaban seo kan dia dengan penjubah tong mangalek seo mo. Ki long kibun kam long spesifik daga boburam iki ngako ban bu skui ke Jingkylli yang ni mo kadno kini ki bahab banse ya kani ka PT tax kadno ka annual income ke jongki ka long lesi ka bami naka annual income ke jongki ka baki hab banse ya kapiti tax kasdang katno nakaslap. Syukur badan buram. Kuman beteng ya ke Jubab ke bidai bat ka supplementary Jingkylli ke ba nak Liang cung imam bar badan buram cungi ilawan ra ngas ngoban ai ru khendiat chua ban poi syekta ka ai ke ba i supplement ya ke Jingkylli ke cung in ka bidai bat ka ni ka Jingkylli ka kongsan ngai sngudai ru ban ong ba oi kumbangala ong ni pimenem dei tang government employees ki company ki firms bat ki tu ki badan profession henrei ka katkum ka jinglong ka jingman ka ba la pentrekam katkum ka ni ka ai ka bangi pentrekam ko ne ka ki HDC ke chungi ka kan thop ru wadi kinoi kai ka kan thop ru ya ki bang ka kan thop ru ya kiwai ru kicak bang kiba trekam hapo kaneka area ka jongi te kam semla kentup tang kinong kait nomor ba kaneka anhi kala kran chai ka bidai bat ki ai kita kicak profession ke baki don kamban siu ya kaneka professional tak te ban Pyrshah ka Jubab ya ke Jingkylli ka ba pi supplement ngas ngoban ong ba kat kum ka ne ka tak slap ka bangi penon kam na ka benta panlum ya ka ne ka professional tak ke jongi ka jingsiu ka bangi chai collect na ka por bangi chai lum na ka por na ka Liang chu council ka kren chai bakat kum ka ka ain ba kidan buan ki bentah ni ba ngat ngau ban pen chai yang ne khnang ban chai lang na ka benta ka jing ben toi chong ka Ïeng borok away. Mr. Chairman sir, beshi bon ya in charge buran buram mo ilai detail lu borok ka sang iwe Jingkylli daga boburam yapi Aku aban tip hang ni dah kababuram hang ni kidan ya sajan ro mo kinong hikmat di jonge te la kini kinong ya sajan ki hap nem ban siu ya ka professional tax Presibun sehisian na ka benta kani ka supplement ka bapila ai na ka benta banya syai ha bidai ba kani ka professional tax ka jongi kumba lakren hakane pa katkum ki profession ge chungki pa ki don kam ban siu henrei ngasngau ban ong pa katkum ki record ka bangadan hangane ngam la ban ong da ka pasai ba ki don kam ban siu ha bidai ba kane bat ngathlai ka dei ka pasai kedar pa kumbala kedau ha ka profession ha oi kini ki practice na Liang chung ka loru kin hapan siu ya ka professional tax ke ka next step ka ba pinshim na marbelay ba pis ngutu hi ba ka professional tax the buburam per member ngatra ka question jupi kala long lai tali sorry lai lai tali si chung kanor badan buram pang mentahi to
Anu mayum. Ladang ailat tu pi ngahap ailat lang ikiwe ro. Te ladang ailat tu pi kuat kanang jerong Tang jerong kani kan toh. ka. Anu mission. Toh tang kani mo. Dengan Shah sampai itu. Toh. Ya kay kasinjam ka ba pinsim nangi syakmat. Namar ba mo. Kani ka kamro kadi ka profession. Nama ko mapitip hiro ba ka professional tax kadi gawe ka department ka ba la ba generate revenue ya ka council ko jongi. Kay ka sinjam ka ba pension nangi syakmat pat ba kinong ya sayang kidi bensil ya ka professional tax. Kubri Shibuan sa hisian na kabentai member badan buram cungi ibalawan ra lu ia kata kamat ke bangasngo ke bukongsan na du kata-kata badan sngo banong haba ngiyo ya ke Jingkylli na kibri ur ke belalong profession hakabidai rubat kani he ke cukup professional tax sngo kumen ba nginla ban yo banitai poka Ïeng te nakaliang hi chung ka isi ka ba ngidon wada kini ki kindiat por ki ba ngila simti hangne kum ka isi ngila persyang ban revise ya ki step ki prepare ki bala cu practice ha bidai bat kane ka jinglum ka chungi ya ka professional tax bare ka bidai berkata nang kong ngi don ya kane ka review meeting hamala hisin sibanai ban lap ya kini guna kecing tukok kecing tuna kenang ban la ban penbahaya kurukun mitrikam badah keju kepor harengkat ita i review meeting ibangi syaidan na kepor syukapor kenang ban syai wat ya baro kibahap ha gani ka benta ban hapsiu ya professional tax kumba piong na do kibadon hapok ka law department lani ki wei kinong hikairu kumba ngelap kidon na preng chong ki nong hikai skur ko jungi kiba 4 long tikna 4 tip 4 long aware ka man syong no ha ka bede bikidon kamban siu ia ka ne ka professional tak juki kadang don kata ka jing struktur bakla na kaleng ka juki dengan sombong ba lengba ini review meeting ibang isai don rungkat bat ki officer ki badon pa ka department ga jungi nginla ban ya pej benia ban study ha ka rukam ka bakhamba bat ngangai ba lengba ka jing mir jingmut lang ngin sayo hi kalat ka ba ngin la ban pen suktu ya kini ki bompat suktu oru bat khamtam ya kini ki badon le akalenti ka bakila don lepa ka position bakin suktu kin la ban le kum ba an ka don Haba ka kenta kali Jingkylli kalakut uba Seiborlang warba kumu executive member uba bat ia ka plating ka Ïeng biang Marwei ban Jubab haba ki MDC ka Liang Pyrshah kila Pyrshah ban wanra ya ka mangtingka namar bakim kwa ya ka mangtingka ban rap ban thep lang ha ka mangtingka ka bapura kat hadu ba usong kunor ka dorbar ulahap ban pinsange shipor ya ka dorbar kumban shukdo haki executive committee ki barim lada ki executive member kila Shah bon tli ki Jingkylli haki dikhot ka Liang Pyrshah u chief executive member ujuyarap ban Jubab khnang ban ai Jingshai ya ki dikhot ka Liang Pyrshah kumju ru ka Ïeng dorbar thawan ke jilla lada ki menteri ka sarkar kila Shah Jingkylli na ki MLA ka Liang Pyrshah haba kim hun ya ka Jubab u menteri rangba ka jilla uju Ïeng ban yarap ban ai Jingshai ha Ïeng dorbar Item kebalai. Bat kata kalau ka presentation of the Khadc Hills Autonomous District Council budget estimate for the year 2025-2026. Dengan cut ya Ïeng in charge will present ya keneka budget. Kenor badan buram ngadan ke point of order under rule 123B kabedai bakar rule 111 dah keburam fi syokna badan buram haswa ya kaba Ïeng in charge of finance in present ya kenika budget lani ka mang tengka jong kenika senam ke pemerintah nakaliang ke jonga ngakwa banyo syua ke Jingshai ha kabedai bat kenika budget book kaba pila sam shangi kumki member
but kawai ke jingshai ke bangar kwa banyo kalau ngah page ke bakat ar but haka page ke basaufu ar namar ni sutu kani ke di ke budget ke full budget jong kani ke snem arajar abstan afire Henry ngayu I hang ni bakadon ke wika head ngani ke stop head kabapiong ka supplementary expenditure 24-25 grant number 1 but kumjuru haka grant number 6 kepada Jingkylli legislative kadon ganiru ka supplementary expenditure 24-25 aku apa dia jisai lo kani nama kani ketika kamin budget bakat kum ka rule 111 jongka edi rule ya ka supplementary expenditure kiwan ra tang hadin balapas ya kamin budget kinomla banwan ra ya ka supplementary expenditure demand ka jongki hapo kamin budget bar haga juga poru phimla banwan ra rengkat bar kamin budget bar phim palar banwan ra ya ka supplementary expenditure kat bampat pas ya kamin budget dengan apa dia jing sai lo kani halor kanu karukom namar kani ketika bampat juja menuru bangala pek ngala konsol bat ngakwa banyo pak jing sai hakarul ka bakat nu bafi penrung ya kani ka supplementary expenditure jong ar pusau asusan haba kani ketika budget jong ka ar pusan dengan pak jisa syah lo kani syah bafi table ya kani ka budget namar bayo ka create ka bat president yo ka create ka new president lani yo ka dei ka bamnya kat kum kilenti jong ka financial rule na takadaw nga kuha banyo na kajisay ka pagkaswa na fi syah bafi president Nagaliang ka jong alo nga syuko aban pinrab ng India da bede ba kani namar syah bangin pass kani ka full budget hanga hiru ngaso bangin numla banong man priang ye kani da kabamla hiban long man priang ye kani namar bale ha ka board of accounts ru kamdan te kani ka supplementary expenditure hangno ha ka board of accounts ka bangi iladap ka ba benjur da ka Ïeng ka badan buram mi baro ka wei ba kamdan kani ka supplementary expenditure hapo ka board of accounts ru but ke jing baka reflect hang ni ru msung tho kay ka ba kimot banbu e kani ka supplementary pura hapo kani ka Ïeng badan buram na kalian chong ILO pada ke cukupor I member badan buram chong ka Ïeng ru I lawan ra katkum kaneka rule shis way hakabidai bat kaneka sop head kabadon ha kaneka budget book ka page ar ya kaba ha kaneka sop head la tho angni supplementary expenditure araja absa arkusan ngal sungdai ban Pyrshah yang ni nak benta kacing mentoi lang ka Ïeng borok kawai bah ka bidai bat kani ka sop head ka balabu bat ka bala tersat ha kani ka budget book ka bangin ya tabel ha kani ka page bakat ar mas ngoban ong ba ha ka bidai bat kani ka supplementary expenditure jong usnam aracara pusan bayakani ka juk hiru lara ha kisnem ke baladap hapo ubenai Julai bat benai Desember jong usnam aracara pusan ban nakatakadaw kani kadika estimate expenditure jong arajar arpusan arpun riau kaba nakalang kajongi kung isi ngimang pa hakabidai bat kani
kabala dep chalong ru ha kipor kibala dep menchua kana badan buram ngam Subha pandor ngumai Chairman oh Pinmang lepas mentah ya ka jong arfusan haba mentah kalau ayat ka arfusan atun rio ka arfusan ladat la keliap alek sebong ikut kelakon kumna mentah pinongan la ka arfusan atun rio pinongan mang lepas kamu dayu kadang ka ai salandat jong kani kam syai kani ngikwa banwan ra ya ka budget ka basyai Pijuang barabawa bangin wanra ya ka jing secar ka bakhoy. Wanra ru ya ka bajak ka basa. Ngikwa ya ka jing syai member badan buram. Syokra badan buram hagani ka puan. Himla ban mislead ya ka house. You can mislead the people. Mentah ki pai bagir ki ka budget you kan kani ka pinongin mang lepa. Balai ki wanra ya ka puan ka kau. Ka bang ka benta lai bana. Balai yang kepada account pin mention nya kata supplementary expedition. Balai pin mention mentah. Haka board of account ke jongpi, haka mang tengka ke jongpi. Ya kani ke February mentah haka ni ke supplementary expedition. Bila ada penian ni. Itip ke timur jongpi. Ngampua ban Pyrshah ke kamram jongpi ban Pyrshah ni puan. Kaya ka mat ka baka alandat do kani bafiwarra ya kani ka supplementary expedition ka basiklor pralak bar ka bakhat pralak nakabenta ka jinglot iyo hatu bimod ban regularize ya ka arpusan menta kajudon mo kung kata kalenti kajudon natakadaw ka ay siyong pura badan burang nga kuha ban aljumod kenang baganum create ka bat presiden nginom long ki laughing stock ban sa arkeben hakbat ka pertay yang ini kung kinong tawaan hang niya po district council kiban sna tangi ka budget bamnang at John Choi ka house rectify Choi ka ni pendet Choi ka ni sawan ra yang ka budget ka bapak wengi ka ni ka contain supplementary expenditure of thousand nangani ka budget ko nalapim la ya kata hila perleran yang ni ka house hila perleran company yang kajing bom tebet ke jompi company yang ke inefficiency ke jompi ya ke bapin dalam ya ke ni ke isi yang ni po ya tu yang onward rule fiora kan kaya ke financial rule fidan judan wat hak state assembly kampat judan apa ke district council house budget session banwan ra kum dia ke ni ke jat budget kadi ke balong defunct kadi ke belum illegal, kadi ke belum unconstitutional. Dah ke berburam, syukuran. Agar part yang diam pada isi, rectify kan. Bangin pedang ya kan? Minum lah ban pedang. Kau pergi beriu ki bersutu, ki bangila puli ya ke rules, ki bangi sutu ya ke budget, kaya ke mang estimate. Nganga ong syukuran berburam. Bandung leran ngin ailat ke PGC rectify kan pendet ya kan lada hak total amount ke jongpi pila mang ya kan ni ke bafi ong supplementary tikan AIU bafin penrung ya kini kaskum gitu gihes di badai ngatip kan ni ka siklor from pralat tanga ajin kan rung hai ngatip haki department AIU kadai penrung ngatip penrung hamba kum bafila le akabut apa kau kawan aja balik pindah bu ni peleran yang itu namar ngihapan ya pedang ngihapan ya pas lagi ke bajar tengah kerpat syukur at John Choi ke house ailat isi rectify sawan ra ya ke bajar sawan ra ngin pedang bakti bakjak ngin ai ke support and not in this way ani tengah pamla bat pedang try perlok mau member betul-betul jadi ya ini pedang
Nakabam lalong te, mdon rule te. Lada fidan ka rule, I will fully agree. Lada pudin na ka house ito ka SD ru. Lada petrik kamru. Lada piong bagi kam bapasok SD ilong illegal. Balay pa dia ke education harus salak kamlong illegal. Am kuat. Ban try ngatip. Ke ga jimut jong piang ni. Ngatip tik-tik. Ngala ada bless. Humor bahaya kan ni. Nambar ngak kendit, habang ngai kan ni ke budget book. Ngong ari ini supplementary expenditure ita. Supplement tu warak hadin kan joko budget. Bafidan kam bisa syu. Kata ke? Dia tak ada usung kenor. Ngatrai bangun sim ka puan ngin ailat isi. Adjon syai ka house. Mentar si wanra lah syak. Ngin reschedule dia ke business. Menilai. Kam dari banyak ke bangileran. Kam haba pendek. Kadang don ke puan. Dah ke mensim ke penjensul nak yang ke jeni yang yatai. Ngin ai ke jeni selam. Pendek ya kan. Please. Buat nomlek ni. Makan kan pau bit si Shah mat. Tu dah keburam lang ni lo ngasno ka jingkran kalau Allah repeat keju si keju atau kan ailat lah ya ka. Isi lah dah kadang don ban syai kham bahas susu kalau ni bentar. Syukur badan buram ngisung tu ba nakaliang jong yelo ya ke baikran akabire bat kanika budget ka bangila pengkre ya ka ba ngila bukru ya kani ka supplementary expenditure ka basuntunat kalong ba nakaliang gajong iru ila snutu ya ke ba nakaliang gajong iru ngimot ba nakatakadaw ngas ngau banong ba kumbalale ru hakipor kibaladep palawanra hapo ka house ya kani ka supplementary demand jong ubanai Julai bat banai Desember ya ka ba hagabidai bat kani ka kam kadang don hakalenti jong ka ain dengan sumonong nakaliang ga jongir kum kiisi ngibu ya kani ka sophet khnang ba da ka ba ladon lepa hapo kani ka mang tengka ka jong kani kan lembu pat ya ka jing jong ka jin hibro ko wai lani jong ka isi ban penyat ya kikam ha ka bedai bat kani ka supplementary expenditure ka balami nadu arcara sawar pesan mencuba Syukur dengan buram. Kaki sapo high court kamdai ya ka budget. Kamdai ya ka budget. Kada ya ka appointment ka ba fitter minute ya kinong try. Kata kaya ala ka jong kamdan dia dai kata ka budget te. Kamdan dia dai ba ka budget. Ka budget kadi ka mang kadi ka estimate. Kumno ba film pelot mentau senam. Ai kita kayin bisyarkan raya. Ladakan penek kan be kita kinong try nilai. Balai tay pi ong menta ngasutu pilak permit menta ban ong bagata ka SC jong arsa usan kalong illegal. Lada kalong illegal te balai pat hakabut kalong pendrung te. Apa tay na do mena. Ka rule 111 ka ong. Baya ka SC pilak penuan rak tang hadin balapas kami budget te. Mla ban pendrung ya ka SC hapo kami budget. That is my point. Tagada ngong wenno ya kan ni ka kantin. Supplementary expenditure 24. Lada piong ba nga syubu itay pisa. Nga sutu ka jingmut yung piong ngan bu itay pisa ngan syong kahaykut ka pengesan na ka penrep ni ka kis. Ha? Kaya lada ka penjob bro. Melilay. Lada ka penrep bro. Katu pisa ka niya. Kamki. Mo lada gitu ginong tray ila syabek kam bro. Kani ka tulok kam kata ka nakakausi. Amla di te.
Tika technical point hani gaong ka ju de. Wen nak tangi ni kentien, wan ra da gawe ngin pe dia. Kenapa kan ya dai ke sistem ke bangile. Mo. Penor Badan Buram ngaru nakaliang ke ngaru. Nganu mencuri kini na marbelai ngidon hakani ka Ïeng dorbar kawan ke jongi ka bangiya de girul kian. Kumbala pensno ka rule 11 kala kren Shah ite. Te banong banyakalan nang ni satay banong ba ka don hakut kam so benta kata ka jing don ha long lese kani kamat ka badan ha pokut. Ai kata ka kes kanang ya lese ka kes kaya sabung slam rupin le kumno. Ha? Kendra shira supplementary expenditure man ka papion ra ka full budget. This is, I'll tell you, kabalong impossible, but kabamlong irrelevant at all, but kabalong la hiru banong ban pediang da ka Ïeng ya kani shisha kalong kay kaba anong la dalilay ro ban pediang Shongknor Badan Buram lada pikwa bakanja buram kani ka Ïeng darbar ka jongi tole ya kaba pisno de ban le balada pimkwa banja buram ka Ïeng darbar ka Badan Buram ka jongi but ni ki members le ya ka bade ban le to yaad se daga rule yaad se daga an ni ru ni yaad se daki rules ni pe kolong bayo terong besen piong bala juja teng menshwa ngala saudam daga Badan Buram Shongknor Badan Buram empat juja kumni ka full budget. This is a full budget, so please Shongknor Badan Buram ngakerpat ya kesyuki ke Badan Buram ke jongpi ba ya kani day bet show banda Johnny kani I we can rectify but wanra ada ke babet but hang tangin sa pediang bale pila banyalam bakla ya ke chat kan riu barakaway andai ke Ïeng ke bakentang ke Ïeng darbar kawan jongi ke bakentang ngau baha wat ya lam bakla ngaro nganom pediang dalilay ru ya kani Ngakaray update ban adjan. Iman nakaisi dan berpensai, ada pinang dan kan ailat berpensai. Kaisi ke jongi kam cimdon kano no kacing mut kacing temu ban ong ban yalam bakla yau pajba lane ya ka Ïeng borok kawai. Kaisi ke dan tanga cing temu ban penbaik ban penbaha ya kerukom penyaj hakabidai bat kani ka Ïeng Badan Buram hoj balada piong ba ngindem la ban yalam bakla ya kani ka Ïeng Badan Buram berkuwai hendrai ngasnguru ban ong ba kani ka bangibu hakani ka sophet ka bala kedeu ka pitch bakhat ar ka ba kedeu bet ya ka expenditure kam dei ka supplementary demand dena ka takadaw ngal sngoban ong kumban phai biang sya ka ai ka bang ya kren na du mane lada ya ka supplementary demand ha kipor ki bala dep lala banwan ra ru hapo jong ka Ïeng na kabenta kata ka current financial year tengah sengauru ba keren na kalian ka jupi kalian yatai ba ngibu ya kene